أما بعد إخواني في الله أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يأتي الله سبحانه وتعالى تقولين نيمي نيري نيما جي كيودي نيما ونقول كودو نيما tawede mofte Muhammad sallallahu alaihi wasallam mofte Al-Qur'an Al-Karim side yewtude fi nemaji Allah ɗi e ɓeydugol nemaji ɗi si e yettiɗi e hille nema no landi yettirede mana haysi Allah yamirano en jarnumo no hanuno ka jarnemo tawde tabi'a no Allah tagiri en no mo waɗanima moƴƴere a yiɗay mo si a yiɗimo a kurkantomo a maccindinantomo hara wona hay hunde ko fii tun o waɗanima moƴƴere joni noon moƴƴereji ɗi Allah waɗani en ɗin eɓɓinirtake e hay hunde e ko goɗɗo go waɗanta en tawde hay moƴƴere nde goɗɗo go o waɗani en wona moƴƴere imorde ka Allah subhanahu wa ta'ala. Si ɗum ɗo tabiti haray en yettay Allah e ɗi nemaji ɗo joni noon haray yaasi meɗen on koko wonɗen e yiide ɗo ko wona eɓɓede ɗo mi sikki nodday en faade e ko wi'ete kon gandal nodday en faade e waqfa mo hanuɗen darade son wattani si tawi woni en wawi tabintinde wondema gandal ngal wawi hawtutude wonɗo ɗo emo ala ɗo wasi ko e jonde wotere ɓe woni ɗum ɗo noddi faade en tasko yo en rutto e ko Al-Qur'an nodduno en kon e mum gollitirgol ɗeɗo haqqille jangugol nde deftere Allah ɗo faamade huurade watta yili e ko nde noddi e muɗum kon. Allah subhanahu wa ta'ala o wi en ko o jippiniri Al-Qur'an on e hoore Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko fiyo en tasko liyadabbaru ayati are noon ayatullahi subhanahu wa ta'ala hiɗi ɗuuɗi ayeji Allah ɗen ko ɗe buy joni noon si hiɗen faala gañade si hiɗen faala heɓude moƴƴere nden tigi tigi en watta yili e toɓɓe ɗiɗi toɓɓere aranere nden wondema subhanahu wa ta'ala enen bani adama kala ko hato jinɗen e muɗum fiyo en wuuru gurdam welɗam fiyo en heɓu aala ko waweten darorade fii ko Allah tagiri en kon e muɗum imo holli en ɗatal mum mo weeɓitani ma farratna fil kitabi min shay nde hiɗen jonna noon mi seɗen en waway faamude wondema ko ɓuri e heewude e ko joomiraɓe gande ɓen ɓaawo ɗo ko fiiɗen andi jibinede ngal ɗo gandal ko e juuɗe gomɗinɓe ɓen e juuɗe julɓe ɓen ko ɓen Allah subhanahu wa ta'ala okki awdi ndi ɓe aawi jama on yiili gay gandal ngal yaari faade e welo welo e nemaji ko heɓi batte ko gandal ngal turkana kon ɓe hilni ɗum ɗo woɓɓe ari yetti awdi ndin e juuɗe maɓɓe yahi kañum yarnoyi haa rimi ko ko wonɗo yiide ɗo si hande gandal no dambede e portojo a hanki portojo on kaka meɗen duɗino idan
kono haa jooni no lutti dame ɗe tawata no majjani ɓe ɗe tawata julɓe ɓen no haani wota ɓe yowito tun e hoore ko portoɓe moƴƴinta ko to na elle si ɓe yaltini gandal ɓaawo ɓiirugol lekkere yango ɗaɓɓita tawa enen qur'an yewtino en fii muɗum hollenɓe wondema hino menen konko wowluɗon ɗon no ka amen wiyete ko wakkilaare tawde en anndi konko ɓe wowli ɗon no ka deftere men adi kamɓe ɓe wadde recherche maɓɓe o enen hanana noon gonɗinɓe ɓen julɓe ɓen kaɓe kamɓe ɓe waɗa recherche ɓe yowo e toɓɓe ɗe l'islam sappi e mum ɗe qur'an sappi e mum yo ɗaɓɓite yaltinen gandal ngal no nafa aduna on fof hara ko julɗo waɗi ɗum si keefeero waɗi ko fowtinta ɗo tawi hannde ko ɗi aalaji ɗi hefreɓe moƴƴini ɗo wonɗe noddirde e diina allah kam wonɗen sakitirde gandal ngal wonɗe waajorde e diina allah kam ko wonɗen sakitude goonga o yeetelan siko julɗo moƴƴinno ɗum haray ko baraji jelu on marno oɗo ko keefeere wonɗo ɗaɓɓude aduna yeetelan hara ko julɗo wanno ɗum ɗo o heɓayno aduna o heɓa lahara beru honto allahu alam ka connexion ɗo ko jelo janggata ɗo e o darsu ɗo si ɗum marama dow ton yiite sunnata ɗum bombure fettata e ɗum hande hiɗen suti ko julɓe wona guerede ka leyɗe maɓɓe cuuɗi ko wona lancede ko yimɓe wonkiji wona warede kono ko mari kon dow ga ɗum ɗon bombure ala hewtude ton yiite sunnata ɗum ndiyam ɓuɓɓinta ɗum ñande hato jinɗa wono ɗon si téléphone ma oɗo boni a ƴetti goɗɗo goo hatta hetta ko woni ton idan nde moƴƴere ɗo ko moƴƴere moolanani nde tawata no haani enen kadi ka memminoɗen noon seeɗa wurniten ɗe haqqille ɗo wulnin ngandi ndin gokku ndi ngandi ɗo sindi golle ɓe ndi sofa ndaare appareil ji ɗin ɗo fof mi sikki so wattani ili no mari ko wiyete on ɗum mémoire kono wiyete mémoire ko konti ngandi si a gollirimo a memi ɓaawo a tawi no wuli kay si ɗe haqqille ɗo nde hoore ɗo sinde wulaali haray golle waɗaaka a janngay haade e nde sofa fiyo nde waawi jonnude ko waata nafude si tawi an hakkille ma ɗen ko yo ɓuttu tun ko ya wi ko yo ɓuuɓu tun wulata haray nafa ala e majje so ƴettiɗo jooni darsu hunjagol nde himo hunjoye ga dartonmo so memi hoore nden on sikkay ko sifa koya ko wulayno kon ka an téléphone sa heɗorimo ha sa memi tawa no wuli ma siko télévision huɓɓinɗa ma kala appareil mo huɓɓinɗa mo tawata koko mari ton ko wona yaltinede on taway wulendi waɗa igan ko ɗum ɗo l'islam noddi en faade mum ko yo en gollitirɗe haqqille ɗo yo en ɓiruɗe haqqille ɗo yo en taska gongol noon addata ɗaɓɓitugol gandane idan hara jeyaɓe allah farilla arano attaɗo farlede on e ɗeɗo mofti ko gandal ko honɗum haɗi jangge ko ganto hongo marɗen haɗi jangge e wata wiide hande ko defte woni ala en wata wiide hande ko jannoɓe woni ala en wiyata hande ko laawi no jangire woni ala ɗum ɗo foppu no weeɗi siɗa faala hande a wonay ko suuduma janga idan haray go'o no hato jini e wattu yili jomirawo gando goto physicien jo julɗo ɓen ɗo ni mo wadde recherche makko o e masala mo tawata portoɓe no ɗaani e makko ɗoygol hattugol e ko allah subhanahu wa ta'ala sappi tentini honɗum allah wiye wa ayatun lahumul layl tawa e ayeje allah ɗe nokku gono to wamin ayatihi llaylu wannaharu washamsu walqamaru la tasjudu lishamsi wala lilqamar wasjudu lillahi alladi khalaqahunna in kuntum iya ta'budun kono ɗa o wi wa ayatun lahumul laylu naslahu minhu nnahar fa ida hum mublimun o jomirawo gando ɗo o ƴetti ɗe ayeje ɗo ayeje yewtuɗe ɗen fi jemma o daari ka portoɓe ɓen kamɓe ko ɓeynata ko jemma ko horɗum ko la chey mana na hunde mana a memata a nangata marata ko e jiifa sike hunde ɓe anda e ko yowdiri e jemma o ka tawata noon ayeje ɗe yewti fi jemma yenñi hay suratuwal goo kon ɗo wiya suratul layl
idan o taskini en noon o noddi en noon faade hollugol ko qur'an hewti ɗon ka tawata portoɓe memminali nden toɓɓere ɗon tawa hara julɓe ɓe nayoɓe habbo haasi gandal ngal yaltinama ɓe inna ko minen jeeyi kamɓe kadi yoɓe jibinan hoore maɓɓe ngal ɗon ɓe inna kamɓe hara na yo goɗɗo jibi ɓe inna ko minen innata mais nda son faami comme faala yewtude o holli wondema koko wiyeteɗo jemma wonano ɓeya wiiri noon la chey aslan tawa ko ɗum woni lasli ko wiyete kon ko wooda ko fof ko ɗum waɗi so daari e ayeje goo mana ngenange koode ɗe fof ko honɗum suddi ɗi ɗiɗo fof ko jemma suddi ɗi jiyaɓe ala on ɓoye mo yeetete wondema jemma on no suddinangen o gongina on ɓoye mo gonɗinde jemma on no suddinange heɗo jaɓi hakkille ɗe jaɓay ɗum hakkille ɗen jaɓata jemma no suddinange kono ko honɗum haɗi ɗe jaɓa ko fi en taskaki ayeje allah ɗen heɗe ɗo ko honɗum allah subhanahu wa taala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها كن في والليل إذا يغشاها والليل ميولري جمع إذا يغشاها si o suddi mo hombo ñalor mam ka nange damiro ko to di hotude fuddi to den ayeje de wa shamsi wa duhaha damiro yawdu ila man konto damiro hoti ka shams ka nange ka wa shamsi wa duhaha wal qamari idha talaha idha tala madha الشمس والنهار إذا جل الشمس فتظهر للناس والليل إذا يغشى إذا تغشى من الشمس إذا جمعوا سدينا كون أوالي يد كد جمعوا ونندنا سأجاوي إن ده هودر دو أيها دو mana sanga satellite ɗin ƴetti photo nangue kono hara ko dow ton wona dariɗo ka leydi ga ko fi dariɗo ka leydi ga yiyata jemma o saabu jalɓede nangue haɗa yoya mais siko dow ton ƴettuɗa photo on a yi'ey nangue ngen hinge e nder madda ɓawluɗo niɓɓituɗo no huttitinge nge fof ko ɗum waɗi se ndaari nde hoodere ɗo nde wonɗen e hoore mum ko wiyete kon jemma e ñalorma ko kaawe tawde hon ɗum qur'an wi en wondema ko waɗi ɗo ñalorma ko tawde ko ndeygu ngun e jemma on jillodiri yukawwiru llayla ala nahar wa yukawwiru nahara ala layl idan ndeygu ara niwre wona hoore ɗon ndeygu hikko ɗon mana niwre hikko ɗon ko ɗum waɗi si ɗowdi no woodi ko fii ko ndeygu ngun e honɗum e niwre nden jillodiri si en on mbi joni ɗe bafe ɗe fof e ɗannindi ɗi ndeyguji ɗi niɓɓite ko waɗi si qur'an wi wa ayatul lahum leylu naslahu minhu nahar mana ko wiyete ko jalbeɗi ko seeɗa ni si wiyama huttugol hara ko gokku ni ittete ka guri ko fi sino wiyede huttugol en tawa guri ngin ko ɗewliji ko ngin ɗon wona huttede iɗen ndaygu gun ko go punni si eɓɓidirama e madda jam oya ko o noon woni ko bontoyta ka lannugol dargal ngal koode ɗen ko fi koye oɗo ɗe fof ɗi fixa si bonti poppulanke to woni wona noon ida shamsu kuwirat wa ida nujumu kadarat wa ida aljibalu suyirat wa ida isharu hukkilit ha masiboji ɗi hikkodira ɗon ha wona lannugol dargal ngal idan haray jiyaɓe allah oɗo gango o fuɗɗani ke no hani no ga jannguɓe biologie no ga jannguɓe physique no ga jannguɓe chimie no ga jannguɓe ɗiɗi fof hotan noon ka deftere allah ndaaren ko allah subhanahu wa ta'ala yewti en ko
watta yili e ko o sappani en kon kala ko o sappi kala aya e ayeji Allah ɗen yonima ɗaɓɓere gan kono sarti o ko ya heɓu annora mono jalbinane ɗum ɗon wattaqullaha wa yuallimukumullah gandal ngal koye juuɗe Allah ngal woni ko kanko woni okkude ko kulol Allah ngol wonata yeeso fiyo ngal gandal nafay ngal sifa o nafa ɗo yo waw heɓade hara jiyaɓe Allah be jange be jange be taskoɗe deftere Allah nde e mara gandal ɓuri nde ɗo ko ɗo artete ko janga to kon fof ko be arte ɗo ɓen to kadi ko ɓe ɗaɓɓitata kon fof ɓe yowo ɗo kala ko tawata no luutodiri e ko woni ɗo ko hara yo darte toon naga ɗo Allah o woni misal ngal ko ɗo ngal woni e yewti e yewtay en seerata hiɗe yewtude wondema deftere Allah nde ko purtantede ko jangate beru ko marɗa kon jang ko a wawata jangude ko ndaaru marɗo hakkil jannama e heɓa baraji ɗin kanko o yalta goɗɗum hiɗe mari Allah goto siɗe mari ɓiɓɓe jowo jangoɓe ɓurɗo marde hakkille on naɓiren mo ka anglais hikkiɗe ɗon on yara ka français hikkitiɗe ɗon on yara ka métier mo mara hakkille na joni naɓiren on ɗon ka duɗal ko ɗum heɓa hakkil hara ko marɗo ɓurɗo marde hakkille on naɓirnoɗa ka duɗal ko ɗum o wonani joni komojo ma on kaka duɗal naɓatamo o heɓa hakkil siko marɗo hakkille on naɓunoɗa ko ɗum o yaltoyeni iɗen en fonnayi woni keye ko ɓurɗo marde hakkille on naɓirta ka deftere Allah o jangande o hunjo o famande o gollitira o wona neɗɗo Allah subhanahu wa ta'ala kala mecce ko ɓanduɗa maggo makko ko rewtango si deftere nde woni ga hande kadi ko lutti ko mettako idan ƴetta beru dole ko o mari kon beru haqqille ko o mari kon yanga e ɗum to o yaha o yaltoyta fof kadi hay e hunde kaw yaari o wona tampere e loro ɓe suti janguɓe meɗen kaaduɓe meɗen ɓe anda diina ɓen ɓe waɗanali lagine sowona lorrugol lagine honɗuɓe nafi lagine hay bakkiɓe diina ɓen no sindi seeɗa kono si tawi hunde bakaki toon ɗen andi ko woni e feƴƴude kon hatoƴinani ɓe sifanno on koko goɗɗo anda o yewtete naño uggol hay goto kono tigui tigui on fonctionnaire ɓe meɗen ɓe anda diina ɓen ɓe lorru en ɗum ɓe nafaama anduɓe diina ɓen jangga ngalɗa gandal ɓe ɓannatake hay nokku eɗen hay sabay sa fewuɓe ɓen hendotako jogiiɓe ɓen feewa résultat foppu tam kay ko ɗum waɗi si subhanahu wa ta'ala wi walaw anna ahla alqura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin min as-sama idan ko wiyete kon hettare ko wiyete kon nema ko wiyete kon moƴƴere na wakkilare nden tum ma gandal ngal tum okkata ɗum ko tawfiqum min allahi subhanahu wa ta'ala ko okkata ɗum ko kulol Allah yalla waɗo huluɓe Allah haray Allah subhanahu wa ta'ala arsigi e heɓugol haqqillaji wakkilo ɗen ko kano ɗen deftere Allah haray noon gandal on yii taho wona ko hoyi ko be ɓirane lekkere be yangi waɗ joni kadi be jawdi tawe en kontay ɗum ɗo hande waɗani en laawi gandal kono eɗen andi ko wali ɗo fof ko jawdi ka ittugol ɗo jogodira e dow ga kadi ko jawdi go ka est ce que hana fuɗɗode gandal ngal si tawi Allah subhanahu wa ta'ala newinani en tawi e wawa wonde ɗo cheikhuɓe kala kaɓe woni jange no hani ka ɗum ɗo wonana en darsu fiyo en tambito nde toɓɓere ɗo ka mi sikki si ko gandal ngal joni mana ɗum ɗo wonay karama ko en idan siɗe mari leɗɗe alarba ko waɗeten adoren ɗo mana tenen ɗo kara min ko yewtere anden non tenen kara ɗo ko huɓɓiniren fiyo e wawu jangude e ɗuɗal ngal andi ɓawa ɗo ɓayere ndaygo ala ko kara tenete ka mo be adda dongal ɗo yo ɗen ɗo fof landu taway mo be wawi nan o wowiri idan haran ɗo kadi Allah okki en ɗo duɗal ngal tawata cheikhu ɓe woni ɗo en janggay e juuɗe maɓɓe ɓe ala ɗo en janggay e juuɗe maɓɓe
kono ɓeyten ka jiifaji waawen liɓude ɗo kara fiyo ɗum ɗo duuma ko fi ko jawdi ittete si ɗum ɗo laaɓi e toreke Allah subhanahu wa taala yo waɗan en barki e ɓe sukaaɓe ɗo yo Allah ɗuɗɗinan en sifa maɓɓe ka waaweten heɓude ko yaaji ɓuri ni si tawi no ɗum ɗo no yaaji haray hannde kadi hay mo woni ka suudu mum no waawi jamgo hannde en seenike ɗo fiyo en jamgo ɗo mono jogii téléphone mum ono waawi connectade no anndi surtout mo waawi wonde ka wonta ɗo o jamga idan a waaway wonde ka suudu jamga hiɗa waawi udditude si tawi ɗa mari connexion on an yoɓugol paasima ara ɗo no sabti ka siko ya abbe ɓeygure nde fof mettay fii mais iɗa waawi sodde connexion ka suudu ma huɓɓina ɗon ɓeygure nde nde fof nde jangga idan kono be duɗal ngal ɗo huɓɓa yo fiyo jalbinane ka suudu toon ɓeeɗo holle ka rewata ɗon sotta dammal ngal hetta gandal ngal fof an e ɓeygure ma nde fof naftoro so ala coggu oto ko addira ɓeygure nde fof ɗi connexion waɗa ka suudu ma janna ɓeygure nde nde woni ko darsuɓe ɗo hannde kadi ndaaren karama koɓe ɓe tawata ɓe hiɗe hato jini e mum en hettataɓe e waway ɓe hettirde ka connexion ɗo mana ɗum ɗo yaññi hara taalibaɓe moɓɓe fof waɗana en darsuji anden sijji ɗin wawe sirvude darsuji ɗin si tawi hara fewde ɗon a hettaki ɓayno mari dow toon ñande hato jinɗa o si feƴƴi ɗon a hettoy keɗa wawi udditude heɗo darsu on ko woni a wata wadde lande ɗen kono a heɗoto darsu on no feƴƴirini idan hara e jeyaɗe Allah wattane yiɗi kala hara mo heɓay o wakkiloto o itta lakkere nde mana a wonkiki o itta kadi jawdi ndi ko on tuma imanu o wonata goonga innama almuminuna alladina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah idan haray ɗum ɗo ko jihad ka maal wakkila gongol noon heɗo janga naftora wunjo ɗum ɗon ko jihad on ka lakkere kono yeyete la hande ko ɗo luttirɗen jihadi si wona ɗum lutta idan haray ɓeyde wakkilade moƴƴa ɓeyde tambitade sukaɓe meɗen ɓe wakkilen sukaɓe men wonɓe ka suudu ɓen kadi yo jokku laawol ɓeɗo ngol ɓe wona saakitoɓe moƴƴere nden mana ittu heɓu geɓal e kala naftorowo e ɗum ɗo eto ha heɓa geɓal nder ton eto ha mbuɗuma tawe toon haray wona wiigol ko toragal wona wiigol ko toragal ɓe waɗa woni fiyo ɓe heɓu moƴƴere nde kono yande wota goto e meɗen ɓuura e mayre min haray ko feere an hiɗe tori Allah subahanahu wa taala yo wona en ballo e muɗum haray si en haaldino ɓe yo waɗu leggal ala mana dongal haray yiɗata yo o ɓuran e muɗum inchallahu taala joni min mi adora ko an kon heɓuɗo feere o watta ɗo ko huɓɓiniren kene ko ɓe wallitora ɗo joni mi jama wallo ɓay wonti on o yoni yawo ɗolla kono haray joni en hewtina e commission o beru mo naafi ko joni ma ko hande tun ɗum ɗo no hato jina fiyo ɗum na hande tun na jango tun kono be meɗe yande e to waɗa ɗo dongal muɗum ngal si jalbi wallahi kam kadi o jalbine si o jalbinali ga o jalbina e ka Allah subhanahu wa taala yo Allah wona en ballo yo Allah woni en koyde yaade allahumma atina nusula taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله